Hakajuk ke bamenta ni syem babun ki beriau hakeleng satlak ke perthai kila kham penlek jingmut haka basumar ialah ke jong ke met ke phan. Ya kan ialah ban sakhi leng ba ke jingdon ki jaka kilan met ni ki jim haka ba nadu ki baret hadu ki balasan ru ki jupen lut por ban kilan met KHNANG ban penwandur ialah ki jong ki met ki phat ni haka banyada na ki JINGPANG JINGSHITOM ki baharukom. Ki don pat kitu ki basumar met da ka bayale kai sports ni yoga bat ki way de ki kenja jingele kai pan penki ela ka jong ka met KHNANG ba on jirai ki THIED ki jaw bat ru banja ka thai ki jram. Hakani ka kenti nila yo banya kendu ya LAINGUT Shi Paralok ki bashim khia bhai ka sumar met sumar phan. Kini ki laya thu ini bawat hakarta ka balano aru kim shimla sangye yala ka jimlien ban kilan met ban sumar yala di na ki JINGPANG ki babunjat. Habaya kran bat iba au ibala jubat ya ka kerdan senior mechanical engineer jong ka tanat bulen ilaya thu ban adu ki por bidang khana hadu kini kisni ke jinglin ke jong i ban kilan met kam shimla do no penban hakanu kanu ke jaka ke ba idon im jusang ya ban mare ka step ni ban trishitom ban sumar yala ka met ka phan. Tak boleh tu dia ingin sepanjang pi kamu sedang ke Jingnoh kena yang pi bagi danglong kena mencuate aktif bahak pok sports ila kai football ila kai sinitai teman ka por is ila kai sports ba nado men step takamut ka regular exercise chungi ka tanbet adu baginda damit ru kata kamu before 6 o'clock kata kamu lami na po madan nila kaya ni tay ting lawan siyang lasum lasle ala ni tay Rano kataru hakajing puli jungi ngim klet ya kata kajing puli jungi jing puli kaya lang dihadin pat ngi laham ya samlahan ni tay nila di puli engineering kata kajing puli sabaru nyong ngimklet kata ka exercise sabaru man kasi kata ka mat kadan bi kata ka jingile ka sports tik active parts lagi running gini tayo te dangala de kajing puli tunga malayo kajing train dangala train nga train sabaru kata ka kajing ile ka jung taka exercise kani tangan jukle don be kajing ile ka exercise hamtam le la da don po flap ni ta ta ngala le ka hiyeng ro exercise yang ta pan klan ya la dia ka met ka phat ni ta ke ka bang ka di ka we nang ta pa ka kam thia jong phi ka di banong ka babiang in time untuk latihan kendai biji kendai sedang latihan latihan step sau biji sau sedang latihan nang tu lah mi siapa alalit lekai step cuman kasih kalau long habit mengi ba sini kajing le tak haduk mentang telah ke servis kataru kani kajing le kai step kata ni bat ngapen encourage you before nanti siu cuma ini tay itu baru mentak siap buat baik pengaman ke step nyalit mereka step ini kai bukan nikah nilong ki badan bok kita ni buat dan kalam lagi ini tu jangan kasih kedilai ke step dan kamlah man terkam mereka body kejongi immune system jongi kalau so strong kita ki JINGPANG gini tay kamlah man ada masuk ya lah dia ba nadu pengadang red hadap mentang telah hero ngampat ju di kawai kata wai banti hospital pangkam tata ngampat ju ya kendu itai JINGPANG ngelas ibon Paralok kini tai pus hot kata JINGPANG kata pang tata esong sini ya lah ding 4 mat kata JINGPANG lebih smart 4 mat kata JINGPANG nomor masoba kadai kani kajing le exercise kajing long regular jungi bengin maintain ya ka met ka phat kadai na kata mas ba
tak kejang JINGPANG kamla benar tak kamet ke jong. Iba Chetri ila batai baka rukam kilan met jung i ka compare kandiat na ka jong ki wei na marba ma i hadien baya mare kai man la ka step i juan pai pat shalayeng ban trei ban kata bat ban chushong thia thai ka jingdon ka jong i ha ka kampulet kum u inspector of police jong ka MPRO ka judawa ro yo i ban long ubasting met pat de kini ki jingmlien jong i ki bala penkot ru yo i na ka jingpang shini ka ba ila judon ha ki por menchwa Long na ki por pi ya kan ta ki kai ki ya kai step jong pi. De pi ke kuno kai experience jong pi kuno pi. Kamu kena ba hadu bila romba mata. Apa nang kena ki sports itu ngalong interest ban re. I'm not so popular in sports but ngalong regular bila kai le morning walk regular hi. Kamu klang ka trek kam hi no. Trek kata tu sikit. Dalam join police le. Kini ki parade kini ki you berkhaki kapan fit ka ngat ka fat ni kan. Dan dalam trek police tu lawan siang pun jaga lawan siang. Dah kejing lekai mori gua kumni ru kejing pang jua. Mentala khatsan snem ngaron diabetes. Hak ni lekai step pajak atas nil ru untuk diabetes untuk issue. Hak ni kejing lekai step kapun fit sayu brio kapun smart pun sting. Mentala nang turu haye ngat trek ngat kata trek kam itu terkenal. Mori gua help me very much. Ngasih kentui pelok kerja di bawah bapang tu coba baik na katas nem ngaron tu JINGPANG sini ma ni bentang am don show Ke message jong pi nak kalian jong pi cek kena semla bat i beri barok hi. mesti lian jong atas kuntu kena samla bin long smart busting gini minat iki ya kai step kin le exercise kin tam kabam kedir di ban bam kin jasok jai ko minti ni hel juki i jong ring lep lek kena samla ta kam yahab kena pelai mesti umare per jungle ngir ngin mare tu kam yahab Ima basa ibala Shillong Teng u Chief Engineer jong ka PWD ila batay syapang ka jinglong kamariang hakapor ka ba idang khana bat samla bat hikipor ki bamenta. Ilaya thuru badai kini ki jingkala kamariang ki bakta e ka kot ka khia ubriu. Ila kentu ya ki khon samla ba ki day ban kiar na ki jingdi bat ki jingmlien ki basniu ki bala ban kta e ka bormet bat ru ya ka jingkot jingkhia ka jongki. Kum ka wa suntuk share kum ngansim kata kum ka sampul ya barok ki wei jika jongka mekhalia mo kum ka wa suntuk share ta ka por ki dang bon ki do gini kita ga kurang long mandi mentapa ta kam long sio nomor ga increase of population ga Shillong juai itulah kala her du sto kum ko kra ru ka da balong man kwai min swa ta kam long sio gede be ga long ka agama believe gede be ga jong ga progressive society jong i bala kiu ga jimbon brio ja jong kini ki Shillong sor kum ga Shillong juai te ga naturally gitu ki jebok jeban di balong kum gitu ki bamdai ki industrial ki tang naka jing sa nong sang Shillong ki jimbon brio mo bau pendekam gini pendekam kai ijaklia sai ketia untuk kom gini kita gelong nasional itu je sekiwa tagade gelong ka big challenge ke sarkar badia ka community jong iban long ban minti nya gitu ku jengkoi jengki te ngira ban kang tangi gini ki plastik bat ki we jebok ngila ki solid waste ngila ban separate kumbala ikai mata kemudian des ba separate gini ki liquid waste bat ki solid waste kita belong laga jam tu dispose ki cika ki ba de ba sarkar kalabu ki galong ke challenge ngi mo ke ban ayuban maintain ye gitu ki ang babu sarkar ban kam khoj gitu ga Shillong na ngini ki jing pen jeklia player jong ki karkhana kumbi cement factory we burning things ki ba le daga ding gitu ba katedem lagi pollute ya ga air jemi ini kamdan bawa pengideha rilo mangni tagawan koren jungle airman kapor kam sekot kumde mui Shillong sha ayi siapa hem kamdan jemput kloi ke ler mereka dia rupala kata yang ni berhubung bila kam sistem ke benongkong yang gede ban Sumar ke jangkemet kemudian exercise ke ban biang lagano ke bangi yede bat ni ke bangi mon
kabam ko babha katia gadem ko babha nangta lagi kena samla hamtam ide ban kiar na gini gi jingbam gi ba penjulori kemen dan gi jingbam ko so bahwa gi kena samla ban le kai man ga jan mir kemong no adu bagi kum singi sete sejuai le kai bun gi badu ye gi jingim jangki adu tangap pedeng life usnem adu sa usnem tang na gini ga bad habit jangki bagi le gi drugs gi kiat ngam tip ta tang ba ga ga bangim jumlen ngam tip ya ga kita gi substance bagi le ada gijing le adakar hi ke bapan so ya garta jung bru bang gano ka kamru gano ka disiplin kan kijing Kumbaong kaway na kijing sneng na kipower u esap bahabala kerni ka jinglin la ban bathat iki kanjri ki jongka hakani ka kantiro dongin buat nuksai ka jinglin babaha kini ki laingut kirangba haka ba Sumar ladi bat dongin yai Bteng ban SHYM KHIAH ka koi ka khia khnang bakum kini ki jinglin babha kin shong tan rai hangi iwei pi iwei bat yarap haka batte yela ka jingim bat ya ka jong ki wei rukum ju ngin nang yai Bteng ban wan rashapi ya ki khana ki ba ai man siamingi iwei pi iwei kubleshibon